I pozdrav svima ljudi što mi danas igramo Minecraft. I dugo nisam ovaj Minecraft, morao sam ga izbrisati, ovo je samo ovaj skin. Ako želite ga vidite, sve da... Ne, nije ovaj, Ovako ja gledam. To mi je skin, znači. Ako vidite kako ispreda, to je to. Prvi ga sam igrao na PlayStation, kad mi se tako desi kamera, ja nikad nisam to znao ispraviti. A sad, nešto trčkaramo igrci. Uđem ja do drveta, prođe pola godine. Se nađem Herobrine, pa da bi našao ja psu sruživ. Na pobiga drveta. 4 komada, ma tamam. Još uvijek znam 4 komada za početak. Pošto sam naučio tako dosta ih youtubera. Sjekira i karam podma. To je najbitnije alati. Mač, ne znam zašto postoji kad sjekira jača, znači od mača u igrci. Kraftam dijamantski mač. A nemam dijamantsku sjekiru još na PlayStationu. Ali još samo što problem što da još nije zadale se guli drvom. Svi kažete sad drugu verziju. On je pravi Minecraft. Sad gubi gule. No nije to isto. Ajde mami, ovi komada, ma neće kada neko bude kravat tu. Sad napravim kuću, nekakvu šupu. Šupu sa veliko blokova. Evo na primjer ovdje nađem. Svugdje sam se stvorio, želim da napravim kuću. Dali. Aj, početna kuća, ko početna. Eto je to. Ko što me ako ste tražili veću kuću, ja nemam materijala. Ovo je najveća kuća koju sam da sam napravio. Pravim nekakvu nubarsku kuću. Što drugo. I nećemo dovoljno materijala, to što ću raditi više od zemlji. Sam želim da napravim kuću. 1, 2, nada. Ovo nisam trebao staviti 4 bloka, ali... Će li proći? Ne može proći, trebam još sam 4 bloka. Vidjet ću da pjesak odavde, što ne bi. Imam bloka zemlje. Sad se ovako vratuje pisak. Svim što će imaju pisak, vidjet ću dade. Da se i nekom tada izgleda ko normalna plaža. Što tu? Tu još jedan ovaj. Da li... Sad je blok od zemlje, ne služi mi više ništa. Ajde, može poslušati blok od zemlje. Zatvorim vrata. I to je to za prvu epizodu, kao to je to za prvu epizodu. Ja čekam i televiziju pa sam nešto tražim. Ti zašto pomiram na krevetu, ne znam. Još cepa drva. Cepa drva! Samo cepa drva! Cepa drva! Zelenom sjekirom. Ovo 10 puta lakše znači igra na PlayStationu. Ovo igra na PlayStationu nađe opet još dijamanata. Dobra, ajde na PlayStationu sam ubio Zmaja sa Diamond Chestplateom i ostalim Iron Armorom. Možda sam imao još patike Diamond. I Diamond mač. Sam možda imao Diamond sjekiru, ali ja ga ladro. Prvi dijamant mi je kad sam ga našao bio u selu. Taj sad server opet da mi igramo, kad bi ja znao koji to meni server. Ja vam uličem uću i zatvaram vrata. Tu mi najsigurnije. Inače na kompjuteru isto imam Minecraft, ali imam 90 minuta. Zato to je 1 sat i nešto.
Ova vrata u craft. To je sljedeće kakve. Pa zar sam napred 2 puta? Vidim zašto sam napred 2 puta, a nisam bila. Pa sam mi ne treba ovo. Pa mogu sam ja ovo ovako. Ovdje što će pasti pisak kao tu. Lifehack. Lifehack. Pravimo kuću kako treba. Ovako. Tu još u 2 vrata. A se to moj ormar. Oh my god, da mi je dobar ormar, ali... Ostalo najviše, ne znam šta je snimam, pa onako upalio. Možda ću snimat, znači već 6 minuta, ali ide meni do sada isto. Ćemo možda ući u Brawl Stars, neke igrice, Roblox, otko znam. Kako se plinga, Dark Box plinga, ok. Pa ćemo tamo uzeti da posadimo ovamo na kuću. Što ne posadio? Stvarno sam napravila posadička, ne samo ovaj dio zemlji. Evo super, sad se popeti. U rupu se popeti, znači... Pa. Joj bogi, oj bože. Ali mogu sam možda ovako. To je ventilacija. Nije tu ništa. Jer sam imala još kakva, ma neće ovo moći. Vidi se da može, to je to. Super. Kada onda zombi napadne, tako će biti. Sad sam ja lijepo zatvorio vrata. Sad idemo nekakvu, možda Brawl Stars prolazimo, ili Roblox. Začekajte. Evo nas ljudi u Robloxu. Tapija na telefon, pošto na kompjuteru imam sad više tih stvari tu. Sad sam to. Evo, adopt me update. Možda uđem malo, da igram u Brookhaven, ne znam. Ali da vidim, adopt me. Ma, ja zaboravim na ovo. Majko moja. Kapijam se kopije. Kopije ti. Evo, sada sam gdje to. Otišla mi najskuplja kona u igrci. Nešto da sad se zaglavim. Da pokažem update. Daj to sad tu tako puno. Gdje mama? Mama. Samo je helikopter, nigdje brz, a ja zarubu se. To je za sve, nešto činimo. Nežda. Maš kao nosar, nabije. A beži vam iz koja do sada. Sam naprije nijedan glas kako zabele ruke. Pa je sam došla iz tartane. Tako od tebe sam došla iz tartane. Došla sam došla iz tartane. Ovako gledam sam životu. Šalim se. To. Još sam ovo uradila, ali još kad nije izlagalo kakve su ruke. Fuj! Makni ovo. Fuj, ovo ću prijenost. Evo ovo prijenosio. Fuj.
No, možda korno. Dobro, kafe. Ovo sve ovo. Što korno nešto. Evo sam, to. Ma to. Ajde ovo. A što ja uzeti ovo? Tako je ovo. Ostaje još jedna. Nešto slijedan ko nekakav. Vidjet ćemo normalno, znači, ima lice. Manje ovo ima lice, ba ne? Evo, stavite. Veže, nekako mi gadno. Telefon sam siromašala, na kompjuteru se mora i Kitsune i te ostale petvije. Graš ide, jak salat, ma ti direkt, rat. Evo ljudi, nastavljamo. Nešto sam otišao pa sad dobili na mjesto krevetki. Eto da je. Šipak. Pričamo Brawl Starsu. Tako želite da uđem na ovaj. Kako se nazvijem? U Brawl Stars. Što je geča online? Ćao. Geča, mogu smo jer nagrani. Kad vrisnijem. Pigi kad dođe. Pigi ste s tom motorkom userim se cijeli. Znači, vratim telefon. Prvi u grani nisam smio izaći što bi. Prije sam nekad sam smio pijecao. Ma hello neighbor dirom. Ja u grani meni leti. Ne, uto sam YouTube. Bio kakav problem ko ja počavam televiziju. I čuje se drugi YouTuber. Koji gledam. Dobro, ja gledam još jedan YouTubera i meni koji smeta. Start. Puni rica sad. Ja kliknem zatvori aplikaciju, me se nabio nogom u glavu. Slažeš da sam moram izbježati igricu. Dobre. Kako je godina dobra je. Nisam čuti kako je godina dobra je, maje. Ajde. Ne znam pjevam. Brawl Starska. Brawl Stars nabio me nogom u glavu. Treba mi 500 trofeja do megiće. Si dobro, na drugom akauntu imam 1500. Ma 1500. 10.500. Ma pričekajte, nešto imaš na telefonu. Nemojte navijem sa telefonu. Maća. Šipak. Odi mi to, vrata sinu. Ajde sinu i saka me grejim, ali masu serim. Puje. Ljudi, izlazite vi prvi. Ćeva. Internet. Pardon. Ne. Až ako te nabijem ještě. Tu už te mám. Sve lijepo. Vidíte. To sam sve isto. Je gore. Mati. O, mama! Smije se tu tvoj mater. Tu, ajde gore. Ja sam hrabra, sad mi granit. Zašto se gore ne smijem muška? Ćao.
Mama, bugam na stworzenie. Ciurawa. Ciur. Marama. Što se može pisati? Ajde gore, Marama. Staj, pomjerite. I znowu chcę grać. Jest tu mózg, to jest na końcu. To się tłuste. Okej, to nas. Siema, pequeno isso normal. Mama.